I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angikubingeleleke emlaleli nalamuhla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwemukeleke ehlelweni lwekufundza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyirhapsody yemaqiniso lebhalwe nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamuhla ngulwesine tinge-26 enyangeni yenhlaba ku-2025. Umfundisi uthi libandla linekubusa. Livesi lekuvula litfolakala ke lapha encwadzini yekucala yebaseKorinte sahluko sesibili livesi lesithupha kulo lihumusho le-Amplified Classic. Lithi kephana sisemkhatsini walabakhulile, emaKristu lakhulile ngakamoya lavuthiwe ekucondzisiseni, sibanika lephakeme inhlakanipho, lwati lweluhlelo lobunkulunkulu lobe lufihlakele phambilini. Kodwa empeleni akusiyo inhlakanipho yalesikhathi sanyalo noma yalomhlaba noma yebaholi nebabusi balesikhathi labendiwe lide futhi bemelwe kubhubha. Umfundisi uthi babusi baletikhatsi sebendiwe lide futhi akusiyo intfo uNkulunkulu layenta asezulwini. Kunaloko kwenteka ngathi ngemagunya lawanike libandla silizembe lakhe lekulwa netikhali temphi sicinisekisa intsandvo yakhe emhlabeni ngalamagunya lesiwanikiwe. Ngako-ke nawukhuluma ngemandla ebumnyama alomhlaba, tikhulu tebumnyama nemisebenti yato, cinisa loko lokushiwo livi ngawo endiwe lide. Loyo lomkhulu uhlala kuwe futhi nemagunya akhe makhulu ngetulu kwawo onke emandla alomhlaba. Sikulesikhatsi selibandla futhi libandla liyabusa. Haleluya. Inkosi Jesu yasinika emagunya yathi kuMateyu sahluko se-28 livesi le-18 kuya evesini le-20, ngiphiwe onke emandla emhlabeni nasezulwini. Ngako-ke hambani nifundzise tive tonke, nibabhabhatise egameni leyise nelendvodzana nelamoya longcwele, nibafundzise kugcina konke lenginiyale ngako. Futhi bukani la, nginani onke emalanga kuze kube ngusekupheleni kwetikhatsi. Amen. Sisekelwe nguloyo lonemandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngako egameni lakhe sithobisa timo, sicondzise lokuvelako, siphindze sicinisekise intsandvo yaNkulunkulu emhlabeni. Emavi etfu angamoya waNkulunkulu. Ngako-ke ayaphumelela empilweni yebantfu nasetiveni temhlaba. Akabusiswe uNkulunkulu. Haleluya. Libandla litawuchubeka kubusa ngenkhathimoto, lisebentisa kubusa ngetulu kwesitha nemandla aso kuze kufike kuhlwitfwa. Isaya sahluko semfica livesi lesikhombisa uthi umbuso wakhe nekuthula angeke kuphele esihlalweni sebukhosi saDavide, futhi nasembusweni wakhe kuwusekela nekuwumisa ngekwemtsetfocotfo nangekulunga kusukela kuleso sikhatsi kuze kube ngunaphakadze. Inshisekelo yasimakadze longusomandla iyawukwenda loku. Haleluya. Ayibongwe iNkosi, asithandaze. Babe lotsandzekako, ngiyakubonga ngenhlakanipho yelivi lakho nemagunya lanikwe libandla kucinisekisa intsandvo yakho nekumisa kulunga kwakho emhlabeni. Emachinga ebantfu netisekelo tebumnyama kuyahliphitwa ngemandla amoya longcwele. Futhi nelivi lakho liyandlondlobala emhlabeni wonke. Egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundvo utawufundza incwadzi yaJeremiya sahluko se-15 nakunye livesi le-20.
incwadi yokuqala yaJohane esahluko sesine livesi lesine kanye nencwadi yaLuka sahluko selishumi livesi lelishumi nemfica. Bese-ke eluhlelweni lokufunda iBhayibheli ngeminyaka munye emlaleli lamhla kufundwa incwadi yemisebenzi yabapostoli sahluko selishumi nakubili kanye nencwadi yaNehemiya sahluko sesine kuya esahlukweni sesithupha. Bese kuthi-ke eluhlelweni lokufunda iBhayibheli ngeminyaka lemibili kufundwa incwadi yaLuka sahluko sesine livesi lelishumi nakune kuya evesini lemashumi 32 kanye nencwadi yaDuteronomi sahluko semashumi 24. Asibonge mlaleli kuba naleli thuba lelihle kangaka ukuthi silalele livi leNkosi sikanye nawe. Ngiyakholwa-ke ukuthi ubusisekile sisafunda iNkosi ikubusise.